uhambe kahle. Uma ke intombazana isememeni itogitha ivunula kanje. Indlela yokuvunula kwentombi la umgaqo lo lokutshemisa sintombi nayingakatali ivunula wona iphindze ivunule esidwashi lesinginawo umshiyangqunu akadiphambathisi leti dwashi siba sinye noma siyaphephuka shaye ngumoya kuvete lokuvetaka akanenzaba ngoba useyintombi nje uyafanana nakona nalo yabona noma kafa kithayithi kepha nje ayinanzaba nalo batabe bagidza batshengisa buve babo ukuthi thine buve bethu senda nje uma sisememeni nathi ke siyadifisa letintombi dawo nathi kule indzawo la uvakashele khona tikwati ukuthi lokhu ngibona buve bakhe lo mfana. Njengoba ngimile ke nebekunene suke sikhofile ke lapha leyo like nasuhamba nje nasokuhlehla uhamba kanje ngiphethe lihawu lami nali linetinjobo nayo injobo nje ubibona nawe yangemva nayi yangembili nasi isikhalo sami ngisiphethe izizeze sami sengimile ke senanguma nawuthandzako ngaphoseka nje ubone ukuthi uqha uhamba lijaha impela liphilile enhloko ngumchelele longifaka enhloko lamajobo lawa avunulwa ngemalangeni noma bobabe tikhulu ngoba utonke kunetigaba njengoba ubona ensanyeni awuyuza ugaqe lokhu kubitwa ngokuthiwa ngumhlandla ke lona noma ke bese sekuba neligcebesha lokuhlobisa kulabanye ukhanza ukuthi kuba neliqhuzu lokusho ukuthi usigaba sini phela sowubothekile sovele sowumile ungenile ebujaheni naso uhamba kushuqa uhamba kwende njeni ukhathi na uthi uyaphoseka nje uphoseka simpi uhayi bomake uma bagitha bomake baphela bafune bazithe batshengisa ukuthi laba luthango ke ngesiswati yinto lebiyako kuba noma ngathi sibaya lesibiyako ngoba umake lolithango nguye lowati ukuthi ekhaya kwendiwanako bomake batabe bavunulile batafaka sidvaba la ngaphansi bafake sidziya ngetulu bese bathatha lehiya leli umulelinye balifaka la ngetulu kwabo bafaka lesidziya nesidvaba nelihiya kuthiwa ke ngumhelwane lelihiya batalivunula la ngetulu bona bayahlonipheka abafuni bavuyise bavete timbumbusi siswe ebaleni because make phela sohloniphekile ukuthi semdzala lo mvulweni sovunula kanje.